Hellcat. Ja sam Džegla i danas ću vam odgovoriti na par pitanja koja ste mi vi postavili. Koji vam je omiljeni film? Nemam omiljeni film. Koji vam je najdrži kanal? HBO. Zašto je korona grozna? Pa eto, ima mnogo razloga, neki od njih su zato što ne možemo izlaziti vani, ne možemo se viđati sa našim prijateljima i ne možemo trenirati. Grudvel Vučka. Volite li svoje nastavnike? Kako kojeg? Koji vam je najdrži pjevač, a koja pjevačica? Moj najdrži pjevač je Relja, a pjevačica Nikolija. Da li volite trenirati? Volim trenirati. Koliko imam godina? Imam 16 godina. Da li se zamišljaju nekad kao trenere? Pa ako Bog da, zamišljam se nekad. Da li su išli na takmičenje izvan Evrope? Nisam nikad išla na takmičenje izvan Evrope. Kako se bore na takmičenju? Pa ja mislim da se dobro borim. Da li ste se borili sa nekim iz kluba? Jesam, borila sam se. Šta radite u izolaciji? Dosađujemo se. Je li vam malo dosadno ili puno? Puno nam je dosadno. Koji vam je omiljeni YouTuber? Pa iskreno ne pratim toliko YouTube i ne gledam YouTube i ne pratim YouTubere, ali kad morali izdvajati bio bi Baka Prase i Jamar Hadžakić. Koja vam je omiljena drugarica? Pa moja omiljena drugarica moja najbolja drugarica je moja Samra Bekto, sa kojom sam išla prije u razred i eto još uvijek se družimo. Koja vam je omiljena pjesma? Nemam omiljenu pjesmu. Bolje ići u školu. Da, bolje ići u školu nego ovako. Voliš Želju Sarajevo? Ja navijam za Sarajevo. Imate li Instagram? Imam Instagram. Kad sam počela trenirati? Pa eto, počela sam trenirati 2014. godine. Imate li Facebook? Imam Facebook. Onda, jeste li ikad zaboravili trening? Nisam nikad zaboravila trening. Koje vam je omiljeno takmičenje? Pa eto, volim iskreno da idem na takmičenja i to, ali kad morali izdvajati, bilo bi Evropsko kadetsko prvenstvo koje se održavalo u Španiji kad sam uzela prvo mjesto. Da li ste lagali treneru zašto ste zakasnili? Nisam. Kako ići na razna takmičenja? Pa eto, baš je super. Družite se sa svojim prijateljima, zabavljate se, upoznajete još mnogo prijatelja iz raznih zemalja i eto, stičete nova iskustva. Da li trenirate uopšte? Da, treniram. Koji vam je omiljeni trener? Nemam omiljenog trenera, svakog volim jednako. Zašto se baš zaljubila u Nedžada? To je tajna. Koji vam je omiljeni glavni... To sam sad bila čitala, isto pitanje. Imate li TikTok? Imam TikTok. U koga ste zaljubljeni? Trenirate li svaki dan? Pa treniram maksimalno koliko mogu tu dok je ovaj karantin, korona. Jeste li popularni na nekoj od društvenih aplikacija? Pa mogu reći da sam popularna na Instagramu. Imam malo više od 3000 followera. I eto, to je to. Hvala svima i čao. Ćao, ja sam Katarina Krajišnik i danas ću da odgovaram na pitanja koja ste vi postavljali. Prvo pitanje je da li ste lagali treneru zašto ste zakasnili. Ja inače nemam tu neku naviku da kasnim i trudim se da ispoštujem to neko vrijeme. Ako zakasnim postoji neki razlog, tako da nikad nisam lagala treneru. Kako ići na razna takmičenja? Pa po mene to da je neki najljepši dio ovog sporta. Opet kad idete neke udaljene države, sa svojim timom uvijek budete neko sjećanje, neka uspomena i eto. Da li trenirate uopšte? Trudim se da treniram svaki dan kako bi ostala u formi jer nadam se da će ovo se brzo proći, da će opet početi takmičenje, tako da se trudim da svaki dan treniram. Omiljeni trener. Pa ja svakog trenera poštujem i trener, mogu da kažem da u stvari trener nije samo neko će vas uputiti nekim savjetima što se tiče treninga ili u borbi i smatram da trener u stvari je čovjek koji će vam pokazati kako da idete dalje kroz život, kako će naučiti vas da postanete bolji ljudi, sportisti. Imate li TikTok? TikTok imam, ne trudim se oko njega, nešto sad posebno, ponekad nešto, ali ništa pretjerano. U koga ste zaljubljeni? Pa sad ne mogu reći koga, možda i jesam. Mislim, možda sam zaljubljena, ali u koga ne znam. Mislim, ne bi vam rekla. Trenirate li svaki dan? Da, treniram, to sam već rekla.
Jesi li popularna na nekoj od aplikacija? Pa iskreno nisam, ne trudim se oko toga, ne znam, nema nekog opterećenja sad. Da li sam trenirala neki drugi sport? Nisam, nikada, ovo mi je prvi sport. Koliko imam godina? Imam 17 godina. Da li zamišljam nekad kao trener? Pa trenutno ne, opet imam još dugo vremena da se takmičim, tako da možda nekad poslije svega ovoga postanem trener. Da li sam išla na takmičenje izvan Evrope? Ne, nisam, nažalost, nadam se da će biti prilike uskoro da idem negdje izvan Evrope. Kako se bore na takmičenju? Da to sve zavisi od ranga takmičenja, ako je neko veće takmičenje, tu je trema malo veća, međutim trudim se da opet budem što opuštenija u borbi, da ta trema nestane i eto. Da li sam se borila s nekim iz kluba? Nisam imala priliku. Šta radite u izolaciji? Pa što se tiče izolacije, uglavnom treniram, učim za školu, onda s društvom sa svojim i eto. Da li vam je malo ili puno dosadno? Pa sad zavisi iz dana u dan, međutim kako fino rasporedimo da mi je malo dosadno. Omiljeni YouTuber, nemam za to, mislim sad nešto ne pratim pretjerano YouTube. Omiljena drugarica, Anastasija, mislim, ne znate, ali nije veze. Koja vam je omiljena pjesma? Omiljenu pjesmu nemam, slušam šta mi se uglavnom svidi. Bolje ići u školu, pa jest, iskreno zbog društva, a i zbog učenja, više se trudim nekako. Voliš Želju u Sarajevo? Sebi. Ne znam, ne pratim fudbal baš. Zašto je korona grozna? Iz razloga što ništa ne ide kako, mislim, ne da ne ide kako treba, nego opet život se promijenio. Grudvija ili Vučka? Vučka. Volite li svoje nastavnike? Pa da, iz razloga što me podržavaju i što imaju razumijevanja prema mojim izostancima. Najdrži pjevač i pjevačica? Nemam iskreno to. Volim li trenirati? Da. Trener, ne znam, to najviše volim. Omiljeni film? Snajperstva i Život je lijep. Najdraži kanal mi je onaj koji ima najmanje reklama. Mislim, to je svakako. Ne volim reklame. I eto, to je to. Nadam se da se uskoro vidimo. Ćao.